khir tu te chibai le vek ule tun Trumpa Dr. PC Biaksiama thuko chang kan ngai HAUH le anga tunge America president tur le ti thu pui manga article azia manghian ilo ti ho le phot teng u vote siam chop aru ka thun bel illegal votes tene na tang kopa an chhiar thlin tak Joe Biden chu US mainstream media CNN, New York Times, Washington Post, MSNBC le BBC chenin president tak tur angin an cheibâwl na satamai le an hne na tanga news la chhong Khawvel ram tina TV le chanchin butam berin an lo ak ve no boka Democrat sau po lomin kholaya an pharkat huanga Trumpa campaign laya mi pui remove soi sela covid social distance titu media tekha an ngoi le da yani Biden le Kamala te chu tling tak to ang zia zangin mi pui ma thu te soin policy an duan chua an kai phar vela chung te chu an tilang chuaya te chuan Biden hi media ho president thar ani tak hi masi America ram state tam taka chuan kha in than vote share dana vote ti chingpen an na satawanga mi pui lung oilo an ron por chuak ve ta thunga state som chuang zeta chuan kha election result kha aru ani ti Fox News te Sky News te Newsmax te Christian TV channel rang te chuan an puang cham chi tamai vote share dana in bum na sataka thlena wangin Georgia le Arizona te chuan vote an share thale meka Wisconsin Pennsylvania te hian vote rigging an satawangin Republican ten kota an khingani state tamzoka mi puiten complaint tam tak nein signature campaign an beime ka vote share that le te kota kalna tur sen sawatan state engemo zat tin fundraising an beime boka heng chanchin hi mainstream media tangchuan mu tura omlo mai nilovin an thup tlatani democrat ho hian an thil ti diklo man chu hi chu an hlau nge mani kota khin an hlau hleya CNN le BBC te point Trumpa hian vote ti chingpen a om tia a complain a hian evidence mu mala nei lo an tirenga masi November ni kuwa khan Trumpa personal attorney Rudy Giuliani chuan Pennsylvania Supreme Court a vote ti chingpen na salutuk chu in bum na fraud ani voter zinga mithi to mingan tamlutuk vote share na dan ding lai kalin Republican mi le sa luven phalsak lo Biden a hoten vote share khadu to ka an lo choro yani mail-in ballot te kha backdated chopatam lutuk Trumpa vote tu te ballot paper te kha chin hriat lova pai bawatam constitution le election dan kalani tiangin fin fi na chi rang somnga chuang nei lawsuit chon the luta he Pennsylvania state law court hian arel thadu lawani chuan federal supreme court sang ber Trumpa lam tangten 6-3 majority an nei na an appeal le zel lovang ti po soi the ne lova state danga tang po a ko ta khintum an la om zel awang hian he US president in thana chakjok chin felnan hian thlani emo thlathume molai po adu mai theiani hi Republican ten election a thudik hai chuak tura ko ta an kal chan hi America me puiten ngai ngam taka in thlan result dik tak an hriata an pom thei nan te vote dik taka thlak te chu awaya chiara ballot paper dik lo le siam chop te mithi to an vote tir te voter then khat sang khat le zako kuma piang anga an da te atama Tramatan chuan heng thil dik lo le in bum na mureng chunga eng ma tilova ngoi reng chu thei lo zo kang chu chuwangin ko Thuchah hi kan lo nga tur chu ni ta Trumpa lam chan lo thata se chuan president anga an lo cheibâwl Biden a tlâk na chu asang deuh don ani hi US in thlan lo ngai ven ve tu te kan mu le hriat angin November ni thuma vote tla an share zo khan khang swing state Georgia Michigan Wisconsin Arizona Pennsylvania Iowa te khan Trumpa khan ma hruai vekani kha Trumpa point sum tam takan sema mi ho sa intel khom big tech te anin rol fe chung point vote dik tak chin chiar ani chuan katling nga langa vote dik lo an chiar telani chuan he in thlan result hi ruk bawani ti na ni ang ti in a lo soyani ama kan soi to thin angin Democrat sarkar na thunei tu te po Biden a lam tang vek an nia wangle Republican mi le sa te thunei an phalve lo awangin vote omzat za som kwa le pariate mo kwa emo vel an chiar thlen khan ti zo ngal du talovin an chol san ta thuta Republican mi te mu lo lain zan khat thil thuwa
khoya tangin emo vote chhiar tur thar kha anoi telin vote chhiar na hmun tam taka alo om le thur mai kan soi to kha state ranga chutiang chuan thila thleng zelani mi then khatin thunar source rin tlak lo mang angin Biden na lam tangten min pu thin ti ka hailo mi pakhat point CNN le BBC ten isoi ang hi an soi ve si lova ti in miron pu te ngota ma se CNN le mainstream news ten an thup tat source dang rin tlak tak taka tangin video te photoshot te mimalte moni te interview te atam maya tam tak hi FB WhatsApp le media tina khap be rual lovin a viral na sa mi riat bel nu karon ti ve mai zo kania Tunlai US politika thubel chian dol lo le source rin tlak lo zo kero chu liberal democrats thiang zawh hovin Trumpa soi chiat nana chanchin bu sang manga thubel chian dol lo tak taka an be na zo heni November ni riat maya dar ta chuai Trumpa le anupui Melania ti anin thendon tia fake news pakhat anti-Trump the Daily Mail sinaron chhuwa vakte Trumpa mak parang kachak Jared Kushneran Trumpa hena in thana ichak lova TLAWM mai ro ti zonga thuro na pe ti te anu pa inkara khichat tiang vel kha kan hmuwa heng pu na te hi kan mizo te nge in an chua rainbow channel chuan thudik chui chuakin thudik lo hulhual ani ziate an pu na hi pi Melania te Jared ten in pu ming chiat tum na mai ani ti in do tani zia anon soifia na thu chu November ni kwa khan anon chua adu ta na ngai thak thei bokani Biden a sarkar na hmel lan dan tur ti chiang tu berchu mongko hur ho gay le lesbian ho rualin alom nan New York a Trump Tower a ruala mong an hlim khum khani kha video kha a viral na sa anjinga bi pakhat kha mai ka tangin tell me what democracy looks like tina au lua anni hur her ho chuan this is what democracy looks like tia lo chhonin a rualin an mong an hlim khum ta tung maya Biden a sarkar zia rang tur chu soiza thlak khop mangchhia ina in tran don ani ringot mai mizoten ma ni in timol phau hi ma ni mong hlim an lo ti reng ani lom ni kha an bul tran dan hian thua soi thui ngot mai Khawvel ramdanga adar le ngei don sia hetia media lamin mi puiteril ru min tuma atak anga Biden a president bola an song bol lai hian ataka chuan election hi zo alani lo tunge president thar tur ti hriat alani ri lo Republican Senator langsar tak US President atana an pual ve thin Senator Ted Cruz chuan election chung thu hi media rela ni love ati mia mai Senior Pastor Apostol Tim Sheet chuan thudik tak chu election hi zo alani lo thudik tak chu khoi state main official takin hne nan la puang lo thudik tak chu media te chawen Biden hi president tur angin an puang thudik tak ni ta chu America hian revival lo thleng don tin thudik tak ni ta le chu pathian hi kan lama tangani ti in he in thana hian kan ne ani ti in kausan mi te hne na apuang ani tuna hian international level rong bol tu miro pui tak le tharau mi sang tam takin dik taka traman ne na chan theinan chonghein be seina nein an la tong trai rengani leimi ring piang to zinga Donald Trump atluka be tu soi chetu le do tunga hi an la om ngai lo ti in kan soi thei ome pathian mi thlan le ven him kat ni lo se heti khopa an be le an do na sat hi tu tan ma dam kho chu puina chi ni na lang to lo ama kan soi to pathian zol nei sadu sandar selvara sa chuan heti takhian trama hi mi se hel le tumru hlo nei lo le huai sen ni ma se aruk hian pathian ma trap thin ama mi le sa te tang po hian rin ngam le in nga na tak taka nei lo ti in tharau lama tangin alo muki o maya he thu ka han thriat hian man dewa har satna ka to laya aizol west lamanu pakhatina tong trai laya kei milo mu dan kha miti hrezuka biaksiama hi mi mu chuan hlim thei om takin nui hmel a puthina mi mu lawa hian ka hne na ron tap thin atia chunu chuan hriat tirna adon angin parallel bible lam turin miron pan wangani ole tuna chuan Trumpa na tong trai turin beise na kola la eng renge Khawvel Mite chuan Biden hi president ni turin an lom huaya alo chakjok tak takani chuan America ram kan ngai ro pui takhu socialism lama communism alu tanga tun hi democracy anga election an nei nung berpo ani thei hi lang chu
Christian na chu sa khodang secularism atheism Muslim Illuminati te manga nuai re tial ani anga dan bo chepa lo chu hun a nai kur mai don ani Trumpa chu a cheber a satha po ni lo a pumpui le a ek bom chau pe phalin luimong lama no thla kan tum meka ti ka hriat ruk pakhata chuan a hmel ma hote zinga a fir fiak deuh te chuan pai thlak mai an du tok don lo kum som ni vel tal lung ina khung bo dai an soi ani ome maro chu hun toite kan la neya chu wangin lalpa mi ten tong trai na mangin Donald Trump le America khu setana ral hlo omatangin I chan chuak teng u tuna kan ngai thla khau ta kha Dr. PC Biaksiama Thuchah chang tunge America president turnita ang zia ani a clear tu ten comment lama in ngai dan te in mu dan te ran soin kanin kom haule don nia kan channel min hlut saka min lo thlir sak ve thina wangin in chunga kan lom tak zetani